napraviti tortu? Elsa, Ana, uspjet ćete. Budite jake. Vjerujem u vas. Ha? Je li tako, ha? Već znam što ću napraviti. Trebamo čokoladu. Rastopiti je u zdjeli. Oh, njam. To je tako ukusno. Natjerat ćemo Krisa da se smije. A sada ću vam pokazati što želim učiniti. Pogledaj to. Nije li ovo apsolutno nevjerojatno? I vrijeme je za malo KitKata. Po cijelom obodu torte. Bit će tako ukusno. A male dekoracije stavimo ih na vrh. Mnogo bolje. Predivna mašna i gotovo. A sada je moj red. Pokazat ću vam kako napraviti ukusnu tortu. Iskoristit ću svoje prekrasne sposobnosti za ukrašavanje torte. Wow, neki voćni led. Kako napredno. Sada mogu napraviti palačinke sa svojim super moćima. Uključiti voće i razbiti naš led. Stavi ga na vrh. Plavo kiselo lice. Prah! I bit će snijeg. Moja torta je gotova. Elsa, Wow! Ana, vaše torte su super. Znam što ću učiniti. Wow! Koristit ćemo med. Žao mi je, moji mali prijatelji. Trebam sače. Doviđenja. Pogledajte to. Što? Ispod stola. Nema ništa. Dopustite mi da vam pokažem kako napraviti ukusnu medenu tortu. Moram ukrasiti tortu sa sačem. Oh, djevojke, što nije u redu? Oh, pčelo, prestani plašiti moje prijatelje. Vratit ću ti, ali kasnije. Uzet ću ove stvari. Napravi grimasu. O, bez brige. I neke jestive pčele. Torta je skoro gotova. Vrijeme je za test okusa. Uzmi moju krznenastu loptu! O, bili su tako hladni. Ovaj svijetli. O, jezik mi se zaglavio. Uf, o. Kako? Nemojte praviti slatkiše ovako hladne. Kako? Ovi? Mislio sam da su pravi. Mljac. I kakvog je okusa torta? Oh, te crne i žute pruge su nevjerojatne. Sada, vrijeme za ovu tortu. Moji najdraži slatkiši, KitKat M-Teaser. Male količine. Nevjerojatno je ukusno, Ana. Ti si najbolja. Ozbiljno? 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 Ne. O, čovječe, daj Bog, volite. prijatelju. A sada želim hamburger i to brzo. U redu. Mogu to napraviti. Iako, možda ne. Je li to mišje meso? Kakva grozota. Znam. Umjesto ovog gadnog mišjeg mesa možete koristiti ukusnu i primamljivu čokoladnu pastu. Ispada odlično. Savršeno. Kako su drugi? Tako savršene lepinje. Ali treba ih ispržiti. Hrskava kora će biti vrlo korisna. Što ti znaš o hrskavoj korici, bako? 1, 2 i burger je gotovo gotov. Impresivno, ali najvažnija stvar u burgeru je sočna pljeskavica. Posudit ću meso miša. Hvala. I sada trebaš staviti buduću pljeskavicu u tavu i malo pričekati. O moj Bože. Draga, što radiš? Smiri se. Bako, imam sve pod kontrolom. Samo sam odlučio popržiti marshmallowse i dodat malo pikantnosti svom burgeru. A sada je na redu marmelada. Razvaljaj na vrh i pritisni jače. To je cijeli recept. Kako ti se sviđa?
Zašto ovo rivalstvo, ako ja i dalje napravim najukusniji burger? Samo pogledaj ove pljeskavice. Dodat ću još slanine. Nikad previše mesa. A sada ostaje samo složiti povrće i sir u slojeve. Slažem se da je jedan sloj vrlo dosadan, ali ako napravite puno slojeva, to će biti ono što trebate. Da, ja sam favorit. Ispalo je. Apsolutno sjajno. Oh ne, neću izgubiti. Pažljivo rasporedite sastojke. A sada umake. Nema potrebe štedjeti. Radimo to iz srca. Kakav sladak burger. Izvucimo jeftinu zlatno smeđu koricu. O, dragi, nešto nije u redu. Hajde. Pako, pogledaj kako sam super napravio. Wow, što ima John? Veličina! Trokatni burger je nešto što želim brzo isprobati. Kako je sočno? Nevjerojatno. Sad ti, prijatelju. Oh, sve se raspalo. Dobro, jer ima još jedan burger. Izgleda vrlo... primamljivo. Hajde da probamo. Marmelada i Nutella. Odlično, ali šefov burger pobjeđuje. Čestitamo. Pa, znaš, više nije tamo. Ja sam Sam Smith. Sladoled! Kao, u redu. Da, bit će napravljeno. Trebat će mi lubenica. Moramo odrezati vrh. Stavimo je u blender i sve izmiksamo. Miješamo i imamo smuti od lubenice. Dodajemo malo limuna. Hvala! Bako, pričekaj. U redu je! Uvijek imam zavoj sa sobom za takve slučajeve. Eto, to je bolje. Dobro, nemojmo se ometati. Trebamo dodati malo šećera u naš smoothie i sve dobro promiješati. Da bi izgledalo još ljepše, dodajmo malo boje. Ja ću koristiti bijelu. Gumeni bomboni, baš ih volim, super! Ali to nije sve. Nećemo koristiti samo gumene bombone. Moramo ih otopiti. O da, to je točno. Izlijmo našu želatinu na papir, trebamo joj dati pravi oblik i pustiti da se stvrdne. Gotovo! To je nevjerojatan sladoledni tanjur. Gretelin sin! Što? O, što je ovo? Razumio? Pomaklo se. Baka izgleda kao gusar. Dobro, moja marmelada, ja... Vjenčana? Idi. Možeš zadržati Bako. Šarmantan! Zahvali mi. Jao! Pa... Sve je gotovo ispravno. Lijepo. Evo kuglača za sladoled, 3 komada. Vrijeme je da ga ukrasimo. Koristit ću pravo zlato. Savršeno. Zlatni dezert je spreman. Bako, uplašila si me. Mislim da imam ideju. Da vidimo što imam. Čarapa? Uf, nije moja. Chips? Skittles? Skittles. Točno. Uzmi to. Moramo to razvrstati po bojama. Sve je spremno. Sada ide u blender. Ne mogu zaspati. Pokušavam zaspati. Svaka boja zasebno. Savršeno! Sad trebamo malo sladoleda. Koristit ću Baskin Robbins sladoled. Sve dobro promiješati. I
Krumpiriće. Jednostavno ih obožavam. Zapravo, treba nam samo limenka. Sve ulijevam unutra. I štapić bit će prikladno za korištenje. Oprosti! Tamo, lutalice, probudi se. Ja trebam nešto napraviti. Jogurt će biti savršen. Stavljam ga u blender. Definitivno ću dodat malo šećera. O moj... Zelenilo! Prekrasno je! I vrlo zdravo! Pomiješajmo sve zajedno. Miriše! Odlično! Ovaj sladoled će biti nevjerojatan! Sve ulijevam u zdjelice, dodajem drvo i štapiće. Odlazim. Pričekajmo da se smrzne. Što da radim s jagodama? Znam! Baka je na putu! Hitno moram pronaći još jedan važan sastojak. Trebala sam uzeti taks. Zdravo. Ne želim više. Treba mi sastojak! Bolesna sam. Makni se odavde! Evo mog meda! Savršeno! Možemo se vratiti! Dobar posao. Makni se! Uzmi moj alat! Da! Donio sam med! Sada je sve spremno za završnu fazu. Ulijevam med u čašu. Miješam jagode unutra. Sladoled je već smrznut. Vrijeme je da ga izvadimo. To je sjajno. Umočiti, posipati, spremni smo! Krenimo. Napokon! Obožavam sladoled! Wow, to je zanimljivo! Što je to? Odvratno! Kao da jedem papir! Ne želim to jesti! Ovo izgleda prekrasno! A boja mi se slaže s haljinom! Bako, super! To je stvarno čudno! Kao čips je, ali nikako! Kao dugaj! Jako je ukusno! Najbolji sladoled! Kao... Bravo smo pobjedili! Ko je ovdje kuhar? Ovaj put sam htio burger. Hoćeš li ga skuhati za mene? Super! Čekam! Uf, mljeveno meso. Odvratno. Ne želim ga dirati, ali moram. Pa, super! Sad, lopatica. Moja baka. Wow! Bio sam prilično blizu, ali izgleda grozno. Znaš što? Napravit ću slatki burger za Emily. Trebam nutelu i žlicu. U redu. Trči brzo. Stavljam malo nutele na pecivo. Nije za mene da jedem. Za punjenje ću koristiti maršmelove. Vrijeme je za mene da podrignem. Pokazat ću vam majstorski tečaj. O, to je sjajno. Sad pravimo Započni. olovo. Prženje? Poklon bon. Ne spavaj. Moramo završiti burger. Siguran sam u to. Prži Ja sam marshmallow. stavila. Vidiš li to? 3, 2, 1. Bim! Treba mi još malije. Aj vola! O moj Bože, Mike! Dobro je da Emily ima mene, profesionalnog kuhara koji će kuhati bilo koje jelo koje poželi. Oh, ova slanina, malo kečapa naravno, list salate i odrezak na vrhu, sir, rajčice, luk i piletina. Bing. U redu, ponovit ću to još nekoliko puta.
Bit će nevjerojatno ukusno. Spremno. Wow! O moj Bože! Šmrkaj, to je vrijeme za mene da završiš. Moj burger. Idemo. Dodajem povrće. Kisele krastavce. Sama sam ih napravila. Rajčica i malo umaka, prekrivajući ga pecivom. Usporedimo burgere sada. Tvoj je još uvijek viši, ali moj ima bolji okus. Bako, ne brini, sve je pod kontrolom. Troll, samo sam trebala... Da stopi žele. Emily. Probaj. Vau, to je burger. Tako je ogroman. Moram ga probati. Uopće ne stane u moja usta, ali stvarno je ukusan. Svidjelo mi se. A što imamo ovdje? Također veliki burger. Pričekaj, izgleda neobično. Nikad prije nisam jeo nešto ovakvo. To je slatki burger. Super, sviđa mi se ova ideja. Pa, pobjednik je kuhar. Uzmi. Hvala, Emily. Pogledajmo tko radi najbolju čokoladu s marshmallowima. Savršeno! U redu. Hej, Zeus bok! Da, učinit ću Čekaj. Pa, zašto sjedimo? Moramo početi kuhati. Moja tajna za ukusan vrući kakao je da dodajem Margotin omiljeni čokoladu. Dobro ću ga izmiješati. Dodajte malo Hersheysa. Nevjerojatno! Pomiješajmo to opet i uliću to u šalicu koju mi je dala Margot. Pogledaj kakva ljepotica s mojim portretom. Velika stvar. O moj. Šalica! Ne razumiješ? Sad ću... Probaj kako sam ja to napravio. U redu. Ukusno. U redu. Kako je? Prava vruća čokolada treba se piti iz staklenih čaša, a ne iz šalica. Sad ću natočiti vruću čokoladu. Dobro, trebaš umutiti vrhnje i napraviti lijepu pahuljastu kapu te ukrasiti marshmallowima. Ovako bi trebala izgledati vruća čokolada. Nemoj to dirat rukama. Što da radim? Ne mogu... Dosta kreme. Ne trebam to. Kako ukusno. Moramo to napraviti većim. Dodaj još marshmallowsa. Pečeno. I dodaj malo slatkiša. To su vijesti. Možda neki Oreos? U redu, u redu. I čokoladni umak. Neki štapići od keksa. Nitko nije ovo zasigurno učinio. Pa, prvo ću probati vruću čokoladu od ovog sudionika. Koliko marshmallova? Tako je dobro. Nemoguće je stati. Ovu šalicu sam dala baki. Iako joj je vruća čokolada osrednja, trebam slamku za ovu čašu. Ukusno. Moramo malo razmisliti. I Andy pobjeđuje. Hurra! Ja sam pravi majstor. Žongliram. Bako, pogledaj tamo. Što? Pogledaj tamo. Zašto tako vičeš? Dakle, pripremi mi bombon od kola. Kako lako. Biće gotovo. Što je to? Ne znam što je to. Pogledaj, bako. Trebamo malo kole, ali samo bocu. Čarobni nestanak Coca-Cole. Mogu to učiniti čak i bez ruku. Wow. Žao mi je, sve je Coca-Cola. Još jednom oprostite. Dakle, idemo dalje. Trebamo puno slatkiša i sve ću ih staviti u bocu. A sada dodajemo neke tajne sastojke, puno šećernog sirupa. Malo sam prolila. U redu je. Sve ide prema planu. To je točno ono što sam htjela. Dakle, ostalo je vrlo malo. Imam to. Bako, staklenka se mogla razbiti. Nakon što sam to rekao, sve je spremno. Ostaje zatvoriti i protresti. Kako?
Tres. Da, imam... čekaj, što? Nije išlo po planu. Pusti me, boca. Bako, jesi li dobro? Da, sve je u redu. Za potpunu karbonizaciju stavite ga u led. Što? U redu? Napravit ću ti tvoj slatkiš, ali prema bakinim receptu. Ideja, stavimo zdravi med u hladnjak da se zamrzne. Biće to tvoj slatkiš. Bako, kamo ideš? Već sam zaboravio. Što čekaš? O, sada ću kuhati. Dakle, gledaj i uči, trebat će mi Coca-Cola za moj bombon. Beba je naručila bombon od kole. Napravit ćemo ga od kole. Ulijemo marmeladu u kipuću Coca-Colu. Dodajmo zlatne šljokice za našu princezu. A sada pomiješajmo naš zlatni bombon. Dakle, ulijevamo ga u bocu. Radimo to vrlo pažljivo kako se ništa ne bi prolilo. I trebamo svaku kap. Voila. Pa nije baš wow. Sada ću ti pokazat što je wow. Bako, drži svoju staklenku ili će pasti. Kakva je ovo magija? Gorimo li? Moj bombon je potpuno smrznut i spreman. Pogledaj. Zaboravio sam. Sad ću to uzeti. Evo ga. Hladno je. I moj bombon je spreman. To je baš jako hladno. I moj bombon je također smrznut. Pogledaj. Dobar tek. Pa, sve je za mene. Ovaj medvjedić probajmo. Pa, rasteže se. Sviđa mi se. Pa što je sljedeće? Wow, zlatno je. Wow. Tako ukusno. A sada ti. Wow, s bombonima je. Da, hajdemo probati. Ovo je nevjerojatno ukusno. Sestre slatkiši pobjeđuju. Želim još. Uzet ću jedan. Želim bobicu. Boli. Što će beba sada htjeti jesti? Želi jesti suši. Što je ovo? Ne znam kako to kuhati. Reci baki što treba učiniti. Juhu. Učinit ću to. Češkaš mi nos? Kako kuhati rižu? Suši s gadnom algom? Radije bi opet nešto slatko. Ili slatko i kiselo. Uzmimo slatko-kisele jezike. Dodajmo tučeno vrhnje umjesto umaka. Zamotajmo marmeladno oko. I nekoliko marmelada od Hariba. Kako veliko i šareno ispadne. Jeste li ikada vidjeli takav suši? Ovo je jednostavno savršeno. Sad trebate uzeti list nori i prerezati ga na pola. Sve je suho. Puca. Kako si to napravio? Zato što sam profesionalac? Bako. Izrezat ću malo ribe. Savršene kriške. Stavit ću malo riže na podlogu i malo norija. Uvijem s podlogom, stavim malo ribe na vrh, izrežem, i to je to. Klasični Philadelphia roll s džumbirom i wasabijem je gotov. Super. Ne mogu napraviti te tvoje rolice. Ne zadržavaju svoj oblik. Imam ideju. Samo ću narezat malo krastavaca, izvadit sredinu i stavit rižu unutra. Savršeno. Sada je vrijeme da beba proba. Počnimo s ovima. Suši od šefa izgleda savršeno i okus je nevjerojatan. Kakva velika i svjetla rola i jako ukusna. Okus? Tako ukusan da ih je odmah izabrala kao pobjednika. Ovaj put
Slatki dar od moje sestre nadmašio je sve. Želim milkshake. Čekam najukusniji milkshake na svijetu. Probaj! Pala mi je na pamet ideja, napravit ću. Čokoladni milkšejkovi od čokoladnog leda. Sladoled. Bit će vrlo ukusan. Cijela torta. O, hajde. Sjajno. Moj tajni sastojak. Čokolade. Skupljam je već 10. Ventilator nisam uključio Najbolja godinama. čokolada. I nemoj. Tko još? Malo mlijeka. Nešto kravlje krzna. Fuj. Konda, ima previše čokolade ovdje. Oh, oprosti, Francuska. Tako sam posramljena. Popravit ću to. To je bolje. Ulijevam kakao u koktel, malo nutele i sve to blendam. Oh, zašto se toliko treseš? Priprema čašu za koktel. Toči čokoladni sirup po rubovima. Sada uli čokoladni koktel. Pospij ga s malo šlaga. Ovaj koktel je točno ono što je Emma htjela. I malo Kit Kata. Wow! Pogledaj to. Napravit ćemo vatru. Hvala, Kristof. Hajdemo to učiniti. Pečenje marshmallowsa. Toliko su bolji kad su pečeni. I slamčica. Savršeno. Što bih trebao učiniti s vatrom? Dopusti mi da ti pomognem. Malo magije. To je puno bolje. Hvala ti, sestro. Sad je moj red da te iznenadim. Dopusti mi da ti pokažem svoj recept. Trebam plavi sirup s borovnicama. Ulijevajući još toga. Na tanjur. Zatim, uzimajući čašu, umočiti je u sirup, a zatim u plave mrvice. Prekrasno. Sad, trebamo malo sladoleda. Sladoled od borovnice je najbolji. Dodajem malo leda i malo mlijeka. Odlično. Uključujem blender. Kako je lijepo. Ulijevanje svega u čašu. Malo šlaga na vrh i dodajem malo magije. Uvijek bolje prija s tim. Par pahuljica čokolada i slamka. Moj koktel je spreman za Emu. Elsa, nevjerojatno. Imam ideju. Pripremit ću koktel s... Mabelino, Sirup! uređivanje. Rob ruba! Uzet malo sladoleda. Nevjerojatno je ukusno. Stavit ga u blender. Želim dodat malo orašastih plodova. Pa, orahe. Da, dimate, ali moji zubi neće. Slomio sam to. Bila je loša ideja. Kako da vratim to nazad? Uspjelo je. Vraćam se orašastim plodovima. Stavljam nekoliko u blender, ulijevam mlijeko i miksam. Ulijevam to tamo. Dodajem malo šlaga na vrh. Štap! Uvijek osnovno. Nevjerojatno! Sada trebamo topiti malo čokolade. To se može brzo učiniti u loncu. Zar ne razumiješ? Tamo je kipuća voda, a čokolada i kipuća voda će se sigurno promiješati. Elza, možeš li napraviti neke... Magija? Pa... Hvala, Elsa. Bit ću na super putovanju. Pričekaj da se zamrzne. A evo... Sve izgleda prekrasno, ali želim početi s ovim. Torta i šlag. Ukusno. Pa dobro je. Wow, pogledaj ovo. Čokoladni roščići, vrlo ukusno. A koktel
Kristal je Kristof, nevjerojatno! I Elza izgleda sjajno! Ne osjećam se dobro. Imam prehladu. Hvala ti, ali prestani s tim. Pusti mene, dušo, da te pokrijem. Kristof je Ostavi pobjednik. topla. Ne, nemoj. O, ne mogu vjerovat. Čekaj, svima nam treba. Tvoj prvi zadatak je jesti tortu. Hajde, čekam. Super, Seko. U redu, dušo! Sve je jasno za kuhara. Ukusan krem sir. Savršen je za moje novo kulinarsko remek dijelo. Lako ću premazati sve slojeve kremom i spatulom im dati vrlo originalan oblik. Biće to torta u duginim bojama, koju ću ukrasiti s ukusnim Skittlesizerom. Čekaj. Evo mog posebnog kofera. Imam sve što trebam. Ne znam. Zapunjam svoj bombon. Evo ga! To je pravo umjetničko djelo. Kad pečem kolače, osjećam se kao umjetnik koji stvara novi svijet. Ovoj fantastičnoj duzi nedostaju oblaci od kreme i par veselih očiju. Vojila. Šef je u poslu. Nevjerojatno. I napravit ću svoju vlastitu tortu na ognjištu. I ukrasit ću je s Kit Katovima. Jer beba ih jednostavno obožava. Stavimo to oko krevetića. Ali to nije dovoljno. Trebamo još slatkiša za moje slatkoljublje. Maltesers i Skittles. Žao mi je. Bako, sjajno ti ide. I evo mog remek dijela. Ne, Bene, ne brini. Nisam još završila. Za Chicks Decor trebam film i... Bene, molim te. Moguće je. Prvo ću otopiti čokoladu s... Moj super plamenik. A sada dodat ću plave mrvice. Izgledat će jako lijepo na mojoj torti. Drago mi je što ste svi ovdje. Dopustite mi da vam predstavim budućeg pobjednika. Pa, sve ovo vrijeme sam gledala. O, čovječe, ko kaže da to nije pobjeda? Želim prvo probati kolač od šefa kuhinje. Sviđa mi se. Pitam se je li bakina torta jednako ukusna. Probajmo. O, vau. Obožavam čokoladu. Hvala, bako. Super je. Čini se da nešto nije u redu s ovim kolačem. Ne sviđa mi se okus. Hvala. Da. A pobjednik je... Dopusti mi da to popravim za tebe. Ne diraj to, bako. Važnja svi, beba želi sočan odrezak. Bez pitanja. Baka to može učiniti. I jesi li siguran? Da. Bit ću dobro. To je to. Uzmemo ga i pržimo. Nema ništa komplicirano. Kako možete pržiti bez ulja? Potrebno je temeljito namazati grill tavu. Da, dodati ću i ulje. Andy, ne dodavaj toliko ulja. I naravno, trebao bi pokušati uliti ulje u tavu. Sada bacamo komad mesa u tavu i pržimo ga. Wow, impresioniran? Hajde. Apsolutno. Ja to mogu također. Naravno. Andy, glavno je da ne promašiš tavu. Nisam promašio. Mladiću, gledaj i uči. Usput, moj odrezak je skoro gotov. Sada možeš dodati i malo soli. Dobro. Super bacanje. Velika stvar. Bako, gledaj. Sad ću te podići. Gledaj, kao pravi kuhar sam. O ne, pao je na pod.
Da, iskupilo je kosu i prljavštinu, a također je sirovo i nedovoljno kuhano. Možda ona to neće primijetiti. O moj Bože. O, ne možeš poslužiti jelo tako. Ne znam što učiniti. Natočit ću još kečapa. Sakrit će sve nedostatke. To je to. Miriše odlično. Oh, hvala ti, Mija. Moj odrezak je stvarno prekrasan. Ostaje dodati grančice i ružmarin kao ukras. I to je cijela tvoja dekoracija, bako. Znam nešto bolje. Mija zna tajnu poznatog zlatnog odreska. Biće to pravi zlatni odrezak kao u najskupljem restoranu. Meso treba rezati oštrim nožem kako se ne bi pokvario izgled odreska. Nevjerojatno! Pa, tako je to. Nisam znao. Spremno, sada ga možete poslužiti. Konačno možete probati jela. Meso s kečapom ne izaziva apetit kod bebe. Samo pogledajte to. Možete vidjeti kosu i prljavštinu. A zlatni odrezak, pitam se hoće li ga beba kušati. Izgleda ukusno, ali nije impresivno. Bakina odrezak miriše ukusno i najvažnije, sviđa se bebi. Jednostavno i bez suvišnih dodataka, ali kakav okus. Bakin odrezak nedvojbeno zauzima prvo mjesto. Pobijedio sam? Hura!